kamusta na si kayo namin? Si Wilma Fernandez Ventura ya. Nalapo ako San Carlos City, Pangasinan. Wajak natan San Diego, California. Yaman dolog drive. Diak la manaayam San Diego. Ya bayag mo lang panaon, panangasi Diyos. Gusto ko lang ba ya aray kabaluyan ko at nanunundamot so San Diego ya ayaw wajak mat 805 South mat exitakla gabay ko mat ya nanununda so pula ang kumpason ya ara amay karsada medya bali-bali malilinis isa sa kini bali-bali puro berde sa nanunung yun sari kakiwan. Ito'y balitatad si kayo kung sakit na namin kumunod baka pasyarak kung italamot no walay panaon tan pangasiyos kumun niya katawan natan ulak la dyan trabaho alas 5:55 la natan nagkabasan ulak laod bakery man trabaho alas 6 kapasan so pan lukas ko yung tindahan ko wala kami corner na 8 na Plaza Boulevard, National City, California. Nabilang nabantayan nyo video bisa salamat ako si kayo at gabay ko so i-share si kayo ay so dalan with San Diego, California nanonood yun kiyan maawang so dalan media kanya na kumono magkadaw naway Pilipinas at uyang kumo sa talantitan pero tayo malutan watan tayo dala nawa ritan wanya so kimi maya green at si kami maya sa verde kiyo ni amin lang gilig wala rin kiyo dadya hindi pa tan so aya sa San Diego, California. Wajaklan na 30 taon at Amerika mga si Diyos so kiyan panagbilay media ayos na ba't trabaho lang trabaho balot aga po ito na trabaho dyan si kami bangon kay kapusan kailangan na may oras mo bangon ka ng bangon kanayari man manugib-ugib dyan lahat kinaya Plaza Boulevard tatan maneksita alat kinay lahan ko dita no Plaza Boulevard lanatan babatikan ko iya kinay trabaho na mga kiyan 15 minutos mo hanggang manad na kinay tindahan ko wala lahat natin na marakot dyan so dalan-dalan na San Diego kapalikot awa linis San Diego amin nagawan mo dyan ay Amerika lanang so kiyan trabaho sa kini mamisang gabay mo so magbakasyon
subdivision pero ang nagawa na tampo lalo wala negosyo diay ay mulag bangmo labatak yun pangalan mi pambilay mi ayan pasin na wala diay residence tank yan business area. Ayan si Wilma Fernandez Ventura speaking. Siya kang gawa na Richard's Bakery. Yeah, 25 years mo laod negosyo. So ay negosyo natan. Tan la si rentan kumusta kilan amin. Asing gerlaya ilang kumutayot ay video kay wala lipit to labat. O sige si Ren, bye bye.